Bonjour à toutes et à tous. Salamu alaikum wa rahmatullahi nokkuwo ka wonɗo hewre leydi ndi. Wontiram ɓen bange Conakry, wontiram ɓen Kollangi Keesu, wontiram ɓen Konjoya, wontiram ɓen Mali Pang, Kouing, Tougué, Beila, Senko, wontiram ɓen France, Côte d'Ivoire. Ti donc ɗerol nawna selli thérapie e ngaray hande kadi sendode yoga e toɓɓe dalla spiritualité fi en waw faamude Allah mo wonɗen e rewde on wonande wonɓe rewde Allah ya faamu ɓandu ma ndun ɗum ɓandu ma ka wonkimakin woni ɗon faama aduna mo wonɗa e mon on bisinillahi fi ya waw faamude ko honɗum woni mission ma on ka horde ɗo. Bonjour, Diallo Lamine Madou depuis Angola. Boubacar Leidougou Diallo, bonjour. Partagez le live. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Ti Diallo. Thank you very much. Vous êtes toujours là avec nous. Et ngara yewte ngande toɓɓere mawnude e nder gurdam bane adama. Merci Wongol Serima from New York. Boubacar Leidougou Diallo, merci. Bonjour. Excusez-moi. Merci Diallo Youssouf, l'infatigable from UK. Always together. Thank you, my brother. Ben wonɓe en foddude aljanna. Ɓe wondude ka aduna ka. Wonɓe en foddude aljanna koko wiyete religieux. Ma ka neediji meɗen. Ma ka huwondiralji meɗen. Ɓe waɗanali en hay hunde si wona jahannama aduna fillito. On religieux ma ɓen religieux ɓen diina yankoɓe naɓe fo ɓen mawɓe meɗen wonaɓe fo wonuɓe en fodude aljanna harayɗen wondi e maɓɓe ka leydi ga ɓeyɗo waɗanali en moƴƴinanali en siyona jahannama aduna mo heɓali le aljanna aduna ha heɓoygol makko aljanna akira wiyata o heɓata ɓayna enen jonnata mais quand même hiɗen andi dans la spiritualité koko humodiri. Si Allah weltanaki ma a weltanaki Allah ka aduna ga a heɓali deƴere wonkin ka aduna ga sabu holorgal Allah subhanahu wa ta'ala mi anda ko honɗum heɓoyta to ka tawata ton na golle ko soñugol ko ga gollete si a golla naali entreprise mi tañinaki ɗa habbi joddi e jungo on entreprise on wonɗoma fodude aljanna mo wonduɗa on wonɗoma fodude aljanna on wallahi o produisali ka hoore leydi ɗo fima an si wona yiite je le précise ko ɗum waɗi il faut revenir dans la spiritualité o woni wonkin diina kam si a yirtitaki ka wonkin diina a yitota ko andata ko mo taguma on neɗɗo o lettete ɓe lettirte enɗan ɓe lettirte dewgal ɓe lettirte jeyal ɓe lettirte feddeji maɓɓe sabu kamɓe ko ya humo ɓayna a cippiɗo ka maɓɓe kaye maɓɓe iwɗa ko ya humo kala ko humiɗa e muɗum halkete Allah taguma o jonnuma hettare mane ko wiyete la liberté hiɗa du'a suɓade koye honɗum wurata
ko hombo rewata, ko hondu nyamata, ko leydi hondi wonata, ko ange hombo sendotata waɓutuji maɗi tampan, ko ange hombo sendotata jawdi maɗi. Si tawi wonayi o alhaal ɗo wonɗa, andu ko a maccuɗo woɓɓe. Sa sikki noon maccinɗinagol bani adama naadoyte aljanna, en tout cas ga on ko yiite. Ko an noon andi sa iwdi e yiite aduna ko wonɗum habbi ma. Sa yaadi e yiite nge yawmal qiyama tike yiite nge angiɗani ko ɗum habbi. Tawi ko aljanna eɗa jogii tike yiite. Ko andi si tawi aljanna recevete avec un ticket de l'enfer. Donc haray, do not go back. Wota yiltito ɓawa famude spiritualité pinal, wota yiltito e konko wonma lettude. Wota yiltito to jango kulol anka ta yiltito. Wota yiltito e nder duuɓi 5 e nder duuɓi 10 ta yiltito. Wota yiltito e on neɗɗo ma e ɓen yimɓe tawɓe kamɓe fewndo andano ɓe yafakima, ɓe muññakima, ɓe yurminalima ɓayi anda. Ils ont utilisé votre ignorance pour t'exploiter. Don't go back to that people. Ta yiltito e ɓen yimɓe, ta yiltito e on ñoogo. Ala giɗo ka hoore leydi ɗo sona taguɗo mon. Si a yiltitike e makko o anda sona lettugol, o lettete kadi, o lettete kadi, o lettete kadi, o ala e moƴƴere e makko. On haray no tawa ko tampini en no faamirɗen noon fi Allah, no tawa ko tampini en no faamirɗen noon enɗam, no tawa ko tampini en no faamirɗen noon fi jawdi, no tawa ko tampini en no faamirɗen noon relation ji hakkunde meɗen e yimɓe ɓe. C'est ça la souffrance. Nde tampere wonde e hoore ma hande kono wonɗa faamirde aduna on non ko fof non. Kono wonɗa faamirde aduna on non. Sina ɗum adnan koko waylondirta naturellement, adnan koko waylondirta. Si tawi a gurdam maɗan moƴƴere e sattede ala waynodirde ko hino sofi ton hino satti ton, si ala goɗɗum hiɗa tampi, siɗa mari goɗɗum hiɗa tampi, ala e relation couple hiɗa tampiɗa e relation couple hiɗa sayi, y a quelque chose qui ne cloche pas. Non, tu n'es pas en conformité avec la spiritualité. Ko e nder hoggo waɗaɗa hiɗa jolka kadi e kadi hiɗa weltori jolokoje ɗe, hiɗa weltori jolokoje ɗe ɓay kala haalɗo fiiɗen jolokoje ko ŋaddeteɗo ƴakketeɗo yenneteɗo ko yaltinteɗo diina ɗi hunde nde a jeeya jaasere ɓuratuma bana adama inni yaltini goɗɗo ko jeeya. Siɗa ɗaɓɓitude en imbécile dans le monde, en aveugle ko tuma tawi goɗɗo jeeya hunde o innami a yalti nden hunde. Diina, hendu, naange, leydi ko jaasere bani adama ko jewɗa ko yaltinta goɗɗo e muɗum. Wona an jeyi Allah, ko Allah andi ko hombo resefata, ko hombo na an gollantan ɗum Allah, wona an weƴƴiti leydi, wona an hibbi ngukkam, wona woni addude hennudu, wona an woni miijitanade ban terto ɗin biiji ko mande galaɗe ma ɗin hiɗi juuti, ko ɗum waɗi a sooday ko goɗɗo jogaaki.
ko ɗum waɗi ka goɗɗo yima oɗa sooda ko goɗɗo jogaki aljanna hijabu, hiɗa sooda hijabu e jungo baatini, hiɗa wujo coofe maɓɓe. woy si a inni a yaltinay goɗɗo ko a jeeya ko ɓuri hewde kon a sooda e peppal e jungo yimɓe, hiɗa sooda aljanna, hiɗa sooda hijabu. Ngaray e wi ɓawa a faamude ko ɗum woni tawhid dans la spiritualité. Do not go back to those people. Ta yiltito e ɓe himɓe tamma on jawdi mani, ɓuttuma on ta ƴettu ɗum jonnita ɓen yimɓe tawnoɓe muññanaki may sanga tawi an a anda, ɓe yurminalima sanga tawi kam an a anda, ɓe waɗuma siiɓeteɗo, sireteɗo, ƴakketeɗo, ruseteɗo, hutteteɗo, si tawi kamɓe ɓe anda Allah no woodi hakkunde moɗon, ko on ɗum e naafikan kaako artirema wigol Allah no sorriri ni no naatiri ni. Mo yiɗanalima aduna ko aljanna o yiɗanayma nagge. Mo sendo daali e ma moƴƴereji aduna ko on heɓirta aljanna. Moƴƴere aduna ko tawata na ko ɗuuɗi ko galilan, mo añanima ɗum ɗon ko on yiɗanayma aljanna. ɓuttu mo añanima ɓuttu deƴƴere wonki ko tawata ɗum ko c'est un cadeau de Dieu. tawa ko suɓanima ko jolokkoje, ko hoggo, ko macca nga, ko lampu gerte, ko ɗan gurdan daabeji woni ko suɓanima e inde diina, inde aada, inde barki. Wota yiltito ton, don't go back. Ta yiltito ton jango, wota yiltito ton hitande, duuɓi 5 ɓaawo hikka, duuɓi 10 ɓaawo hikka. Non, ta yiltito ton. Ɓerde maɓɓe ɗe noyi wakkari, ɓe lette kadi ko ɗum ɓe andi. Si ɓe innima na a cippiɗo ko sey kamɓe taguma. Andimɓe ko Allah woni ko taguma, andimɓe a joganaki ɓe puttere, a joganaki goɗɗo puttere. Donc hara ɓen foduɓe ma ɓen woni ɓen fodude aljanna ñande wo ñande ɓe fodi aljanna ka hawra leydi ɗo ɓe remanalima si wona jahannam. Ko Allah pet fodayma aljanna mo hunna fodore makko nde. Inna wa'dallahi alhaq, kanko pet woni fodore makko nde ko gonga, kanko pet fodata hunna. Ko kanko woni ko tagi aljanna. Donc so fodima hendo waɗu ko o yamir mako, acca ko haɗu mako, luttu ko fof ko peppal. Hakkunde ma yimɓe ɓen ko haqqeji, mo jonnitalima haqqe ma a joganaki mo putte. Kala mo jogakima jogande bani adama, jogo mo jogande ko o jogi mako. Mo jogi kema jogande kullum, jogo mo jogande daabeji.
mo hawki ma hawkumo yalto e gurda nafigan ka jaza'u shay'atu misliha joddi bone on ko o bone embere makko fusfa wakima ɓuttina wonki maki yafana wonki maki ɗen konko waɗnoɗa tawi a andan tuubu ruttoɗa ko Allah acca felugol wonki maki wona kanko jeeyi aljanna na kanko windude baraji sa yiltitike mo sa'ete ha ɓenda haaju Allah o ala ko haajata sa haaji ɗo a ñawdali ko wonma haacude kon fiya wawu jalde sa lumbo yawmal qiyama a haajay ɓay ko ɗum yaaduɗa e mum ta sikku goɗɗo ƴettoye to julde goɗɗo jonne détrompe toi iɗa andi on wonɗo julde si julde makko no jaɓa iɗa andi ko woni horde si korka makko no jaɓa iɗa andi ko woni hajjude si hajju makko no jaɓa si yinna ɗum jonnoytema darno gurdam maɗa wota wello wonkin jimaɗin e halakuye ta naɓu wonkin e jimaɗin ta halfi wonki maki e on neɗɗo halkayɗoki haray na kanko halkiki ko an halkiki par ce que ko an huniki Merci Diallo Youssouf, merci Husainatou Diallo, ma soeur. Vous êtes sur la page de Nauna Shelly Thérapie, la puissance. C'est trop fort. Maintenant, on va yoga e ayaje kandel Quran Allah towdo fiyo waw famde seeda la différence entre le religieux simple et la religion dans la spiritualité. Fiyo waw famde koko nyamirta dina e wondo noddude e tawhidi Allah na goto nyamirowo dina o nyama e jokkudo kan dina ko ñanneje on ka der dina no noddo e laawol allangol on ɗon ko finndinayɗo ko wurnayɗo. C'est ça la spiritualité. On wattanay noon hiila étaji ɗin no mari diinaji ko ɗum ɓe konti diina na diina. Les états ont des religions décrétées ko ɗum ɓe sikki ko diina. Sa yehi Maroc état on no jogi diina feppondira e kanɗon ma wira. Sa yehi Saudi Arabia état ɗiɓe mari diina, la religion de l'état. Sa fina a feppondirale e Makka yehi goɗɗo no yaha janngoya kam sikka ko ɗum woni diina. Non, na ɗum woni diina. Oɗo waɗi sa fuɗɗi ke yewdude o tigi o sikkay ko a gaño leydi ndi mo wawma inde kala mo dallinorali ton aray na daliɗo jogi. No are o na ɗum woni diina. ɗaɓɓitu ɓurana ma on sa yiyay ka windi Saudi Arabia, sa yiyay ka windi Maroc. No, ko qala Allahu taala, qala Allahu taala, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko shari'inako. Kala ko ala nder ɗo wona diina, ko foti ko laba wo wona diina. Par ce que no wawi nafude leydi ndi, no wawi nafude fedde, no wawi nafude association, mais wawata nafude aduna o. Rahmatan lil alamin wawata nafude aduna o, wawata nafude kulle ɗe, wawata nafude colli ɗi, wawata nafude Nawna Shelly, wawata nafude on chinois. C'est une boîte trop fermée. Ko ɗum yetta goɗɗe ɗen leyɗele sonnajo doginta oto ɗum na Islam.
Ça, c'est la religion de l'État. Moshe Nirali Dina, État. Et Dina, Allah kan, là tu es dans les problèmes. Dina, Allah kan, lil alamin. Dina, État, dit, Kofi État. Mais ni a John, César, ko César Jéko. Si anati Dina mako kan a John ni tay moka. Ma osae ko wawata ɓuttinande état ji ɗin gon ko ɗum ɓe waɗata ɗum no to ça c'est pas la religion parce que spiritualité on wawata wuurde nder mum. Maintenant on va prendre un peu de la spiritualité ƴetten Qur'an sa ƴetti wono suratul duha a taskike mo moƴƴa harana jangugol hunjo wawa bal ko jangugol anda ida addana lettre o lettre do si mi famali mo mi wura aduna jahannama mi mayam yaminato e jahannam Allah danda sa jangiri non lettre no way joni hida ka front commandant on ko an woni chef de troupe commandant on addanima instruction ji hida andi sa jangali di moƴƴa ko fokkitan ɗon ko laata andi a jangirta ɗum fiya he umme tay fiyo nene e baba werto fiyo nagge ƴakke a jangirta ɗum fi ko jangirta ɗum ko fiyo wonki maki daɗu ko fiyo wonki ɓengure ma nde daɗu par ce que vous êtes au front hiɗon ka front iblis ay kono mungu a jangirta ɗum wawi unjike lintike ño ña a jangirta ɗum mama ya a jangiray ɗum mi daɗama mi ɗutta so a ndaari suratu duwa a tawa duwa ngo istadi ko bimbiw ngun sanga kan na jalbendi ñallal ngal yaltata ɗum ayndi jalbendi ɗon Dieu parle de la spiritualité wadduha wallayli iza saja c'est-à-dire niwre nden no yehi tum l'ignorance niwre nden hiɗa yalti tum e niwre donc ndaygu ngun no ɓantade tum fewno ka colli ɗin memminoto ɗo yalta fewno ka wawata yide ko ɗum woni takkoma fewno ka wawata yide kammu ko ngu labako fewno ka kulol accita e ma ɗon c'est la spiritualité que Dieu parle wadduha waddoy ɗon wallayli isa sajja ayi niwre nden sa jangi ɗum dans le religieux a yahay dans le monde physique ya bimbinkun ya nange ngen non sa jangi ɗum dans l'aspect ko hoorema wonda yiwde a andano o ɗimmojo ma o wondiɗo ma ɗi sanamuji ɗi wonɗa rewde o batini o mocco peppale o religieux o drogue o alcool o maccangaku moderne leydi ndi sikkunoɗa ko paradis jaka ko wonki maki wonɗa wogude ɓeɓe sikkunoɗa ko giɗo ma jaka ɓe yeeye c'est ça la spiritualité jemma on no yawde le bonheur est en train de venir hein? Donc sa cippoy keɗon seeɗa nafo wonde jangude ayi Allah no yewti ɗon nokku goo mais fayda ɓe ƴetti fira on fo ɓe yehi ɓe yowimo e nelaɗo noon fatike nelaɗo jonnano lettre mum on nelaɗo kadi jonnuma lettre on ma jonni woɓɓe go jonnima lettre on ƴettu yewtere nde fewtina e ma joni ƴetten alam yajidika yatiman fa awa ko Allah no haala ɗo emen tawalima ko ali yatima fa awa men wernuma men dankima we take care of you
Qu'on est yatim, les gens vont partir rentrer dans le monde physique, dans le religieux. Al-yatim, dans le monde physique, dans le monde religieux, no labi no nani, comme moi la baba. Mais qu'on nous baba golanta bane adama, o honnete e soud, o dan de fitinaji yasi yankoji. Dans la spiritualité, ko hakune mayal. Nela alayhi salatu wassalam n'avait pas de protection. Bien sûr, mais il n'avait pas de protection. Bapira ben nodo, Kaura ben nodo, famille jidin nodo, mais le prophète n'avait pas de protection. Mais Allah on a fait ben ma fait ini, halfina ma bappa ma côté, tu n'as pas de protection. Allah, personne ne peut remplacer ton père. Nobody. C'est ni non baba responsable de wona baba nyogu. Minni baba na wonbe redinde rewbe be ngeba bibbe na dum wiete baba ay kulle den no wawi redingol partenaire jamo ay kulli waday dum. Baba c'est un titre, c'est une fonction. Allah gonno wi emen tawale ko al yatima, c'est-à-dire a ala protection, a ala ko hiwe mi wona ma dum mi ngalla darno yewtere nde gardi dimmun dum wo wajadaka dalan fahada emen tawale mako a majjulo men fewnuma nelaɗo ka daña ɗon ko hakkunde ka leɗɗe e kaaƴe rewete e mushirika e naafigiji jani ndaare no ndaygu tawiri oɗo, ndaare ka ndaygu ari tawi oɗo. Bon wo wajadaka ailan men tawalima ko hato jindo fa aghna men waduma indépendant men tayida wasi men yajina ma fere dare nelaɗo no wonirno dare no Allah addiri o sonnajo mabbe la dame la plus riche de Makka dare no Allah addiri o tawide ha e mabbe. C'est la plus grande recherche du monde. Tawhid. Tawgola rewata sana. Odon si jullo idni ala fanko butte. Ko suwato ala ma wanda mo mari. Wa amma sa'ila amma on landotodo fala tanhar wata woddintimo. Wata huccumo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma nema ji Allah di yewti jonno arenka fi honɗum Allah jippinirum ɗo ko honɗum o falama yewtude ƴettu nelaɗo ɓen ɗon hendike lettre maɓɓe on kerto ɗum ɗon to ƴettu lettre on jonnamo hoorema kono Allah o falama ɗum siɗa faala yo Allah werne yo watta ngiila e ma wonu aliyatima e fe makko o tawete taw ko aliyatima before you take care of you sa inni ko menen tugalal ko min woni kari ko min woni baharu ko min woni e joma jawde marbe menen funo mari na alutikus hakkunde ma ɗum ko hakkunde ma e bani adam hakkunde ma e Allah siɗa faala yo waɗe ɗum ɗo jaɓwonugol yatima sans protection ta sikku baba ma protégete ta sikku lamateri leydi ma no wawma dandude goɗɗum ta sikku association hoy e musidal hoy koye natuɗa e mum nam no wonde nafa mais ta habborɓe ɗum ɓe wawma décefude ɓe wawma janfade ɓe wawma yaltitande ka miija bemma no wawma yaltitande ka miija mawdima no wawma yaltitande ka miija ɓenguma no wawma yaltitande nenema même. Donc siɗa faala protection Allah yo aru o tawe woni yatima
si o tawima ɗon Allah mi yajidika min tawali yatiman fa awa wittike o fiu ɗum no du'o to jaabo fi honɗum hiɗa bewi hiɗa sikkiɗa fodde e gite hiɗa sikkiɗa fodde e koyɗe hiɗa sikkiɗa fodde e suudu hiɗa sikki sase en droit non no wodi ɓe ala gite no wodi ɓe ala plafond ko ɓe ndaara mi sikka ɓuru ɓe neɗɗan ka Allah tawete tawa ko aliyatima si o dankoma. Le religieux ne va pas te dire ça parce que sa famille, donc tu vas te déconnecter à lui, tu vas te connecter à ton créateur. Si a famille la spiritualité, andai Allah no battima, andai si a noddimo mo nana. Adogata ba village, adogata ba karam ko, adogata ba mo, adogata ba mo inano bo hijabu, peppale hijabu, lan ko hijabu, ko Allah wi ko wadu. Ko wi accu ko ngacca wi hijabu lut ko fo ko peppale hijabu. Mo ala ko nyama no wadani goddum. Wata dum hode konko yiyata wotoje cuudi fofo ko wujja. Be ngon be dabbude hijabu be ngari wadani mo hijabu hege hijabu suudu ka walo hijabu ka bugo tuba c'est un simple escroc. Merci Mama Kadi, merci Kadiatou Kouria, Mohamed Gaddafi, merci. C'est un escroc. Dimbajenji din ko kala ko yiwda batin bile religieux, c'est un escroc. Ko nayi o woni siibade ko embere ko o siibi nayi din o jalbi. Tout ce qu'il dit c'est des mensonges. Kala wiɗo duwa wanno jaabo ko beppale c'est un escroc. Do ma jaabo ko mo jonno ma certificat. Donc Allah ko amuni gollande ɗum fa Allah wiide ko andi gunduji Allah de nagge wonɗo non arde kama on ɗon ko dammol. Donc siɗa faala entreprise ma on yo yaaru yeeso, siɗa faala laamu, siɗa faala jawdi wono alyatima hakkude ma e Allah. Si o tawima ɗon fa awa, il prend soin de toi. Asalike ɗum ndaar ko jela woni ƴettude woni wa wiwde ƴetta e soin de toi wuuge ha dampuma. Kala ka wonɗa hawray ɗon e Allah. Ta sikku Allah ko to woni ko ga non. Dans la spiritualité, la présence de Dieu est partout. Seede muɗum annabi Musa alayhi salatu wassalam konto Allah jonni mo rendez-vous ko e fello. Kono nde annabi Musa alayhi salatu wassalam e yimɓe mum ɓe capanɗe nayo ma ka ko capanɗe jeɗɗo sikkuno Allah no ka nder fello ɗo ɓenno Allah accimen ye ɓe wiide are no wa ene wa bani adam accimen ye Allah ni wona non na fi miɗa yewtudude ma ka fello ɗo miɗa wayi wa bani adama haray miɗa dari e fello ngo miɗa dari e kaaje ɗen no mi hato jina e fello ngo. C'est ma présence qui est là. ɗum waɗi fello ngo munci te ɓe wino ɓe yiya e Allah ngo munci. Dans la spiritualité c'est pas comme ça ko hunde nde andata way say la mais a memata a yiyata no way watta wiide koko fiɓete ko ya andu tum no ɗon kono jayni nana kelkari no to ɓay no woɗɗi hewtotta wi ɗon kañum so naati ka ɓawo ridoɗa o munnoto wara o hewti ko be rewama si o maayi be toroɗa gaburu makko ko wuuri kon nafata si maayi ko wuuru ɗon nafata maayiɗo mais si tawi ko maayiɗon habbora nafoore a hoyya mayi
wawajadaka dalan fahada mi tawima ko a majjuɗo mi fewnima jakka si Allah fewna e bani adama a jaɓay taw ko a majjuɗo janguɓeɓeɓe mo sendidirali nidi gandal meɗen jangi ɓeɗen ɓuri fo ganda mi jangi ndin kaydi jam fikama kanko Allah c'est la soumission, c'est l'humilité. O tawete tawti ignorant. Haysi tawi adna fo ko awoni jabade landalji me a jabay ka wonkima. You don't know nothing hakkunde ma e makko. A jabay anda hunde. Sa jabi anda hunde mo uddi tane embere ko o fala embere ko muli. Wa wajaraka dala. Emen tawali ma ko a majjudo. Nelaɗo hari ko majjuɗo ɗum ɗo yoni fi wata rewmu nde yewtere ɗo yoni fi wata habbor nelaɗo goɗɗum par ce que hari mo waywa ma hari ko majjuɗo hari ko yurmuɗo ko sabu nelal ngal o woni ko an kadi ko a ɗumsida faala gurdam maɗa yo sanju jaɓgal nelal ko fof non luttu ko fof ko haala wil dans la spiritualité ndaari ka nelaɗo daña hakkunde sanamuje sirkoɓe ndaari no Allah ittirimo hakkunde maɓɓe addi ko wiyete kon duwa ndayko an kadi mina toranima Allah yon daygu mangu fuɗɗo daygu mangu non si fuɗɗike sa sikki ko añi to taw ko to tuma fuɗɗa monanagol hoore ma pourquoi je fais ces bêtises pourquoi j'accepte ça ko on waɗi nanu walla daygu mo fuɗɗike arde parce que si daygu yel anda coñci ɗi wattiɗaɗi so tawi ko an jeyɗi tawi ɗa fodde majji si fokkitana non tanama mais an ko ali yahuda ko an nasara ko heferɓe ko golleñol ko kono ittuɗi ngalaɗe ko an tun woni gaño hoorema jaɓu ko Allah wi ya wonu ɗon waɗa empa e fe Allah kanko ara e ma hollu tun Allah anni a accepti ka wi ya won ɗon waɗa kadi empa ngo ɗum wiyete action ko lutti ko ŋaccirmo wandinde ko kanko tagi leydi kam oyni andayni no ede ngandi Allah wa alam antum la ta'lamun Allah no ande no eni no mene ngandi gadina no men regle men wada dina eta mo jabali men faccina mo ka habugol bombe na bombe be go julbe be wattordo ni gerdirdo ko woni bondo adna gaynta on gere kala tindiɗo haɓugol islam o lutta e mum parce que c'est une idéologie ko idéologie kala fewtuɗo haɓugol islam a lutta e mum ko toñe haɓata si tawi am bonɗo ko julɗo woni bonɗo a beebiɗama may wawajadaka ailan faagna Allah hawrodiri e ma ko a hatun jinɗo ko a weelaɗo ko a koƴaɗo o waɗuma hunɗum ngalo o waɗuma indépendant si Allah jonnete jawdi marndi barki jawdi nafayndi o tawete taw tu es dans le besoin hakkunde ma e makko quoi tu es dans le besoin hiɗa hatonjine service ji makko ɗi miɗa mari assurance de vie miɗa mari ɗum ko minen woni foin miɗa mari nationalité miɗa anda ɗum ko jasere
jeeja goɗɗo fi yo jaɓu ko a tawaɗo e leydi makko a jaasi leydi ndi Allah weƴƴiti tagi o ittanma geɓa ya inna goɗɗo walla mi wana ta ko ɗum ça c'est zéro ça hollu Allah ilan tu es dans le besoin daro annabi Musa alayhi salam kale leggal Allah hunde wo ko addanɗa ɗum ɗo miɗa hattojinemo wallahi nangue mutale sona o heɓi suudu kaw naata o heɓi sonnajo o heɓi contrat de travail parce que wandin Allah il est dans le besoin na o foin manan ko maw ɗum ko mbuukoye de noos woɓɓe Dubai ɗo hôtel jamma goto an ko ɗum woni manan ko oto mo jogi ta koko ñoli koko goɗɗo dogini ha inni nder ton no luuɓi je vais aller chercher une nouvelle caisse suudu ma no goɗɗo gon ton o natta e mayu o inna non je peux pas dormir ici ɗin coñciri bungirta goɗɗo wattata ko no wuli ko poore goɗɗo inne ɗin coñciri wonna montore ko poore ni je touche pas ça montor goɗɗo a ɗaɓɓay ɗum ha maya a heɓata ma ngari komi wari labede point kono woni ngari ko jama on woni moɓaɗenna voilà ngari ko wawɗo ni ko danejo ma ko moriɗo kinal ma voilà ko marɗo taille manoken ma voilà ko marɗo poani tache ko ɗum woni religion de c'est à dire religion ko société on wadde koye règle wi fuufa fuuyi ko ɗum woni labaɗo koko Allah tagi kon laba kala ko Allah tagi himo labini ko taga kon non jaɓino laba himo waɗuma en baadi labade si a jaɓi ɗum hiɗo ma hawta wayɗa laba par ce que a dankoto hoore ma a gosoto a loototo a welto hiɗo ma hawta wayɗa laba ko rewɓe jelo labaɓe gorɓe accata e suudu yana rewɓe kanuɓe ka yaasi par ce que o ka yaasi no jaɓi mo laba o ka yaasi no jaɓi himo laba emo weltori an a jaɓa ɗum ɗo ala bireedi ala kammo ala leydi ala pay koye arani ɓey natali ɓe yaltali dammi sanama sa jaali hunde yonata wo wajadaka ailan Allah taw ko a vidda fa agna o waɗi o remplissement net ndar nelaɗo Allah addanimo sonnajo ɓurɗo marde jawdi e nokkure nde voilà besoin moye maɓɓe tosokoye ɗum ɗon ɗaani ça c'est l'indépendance e nder ɗum ɗon Allah addani ɓe saydina Jibril alayhi salatu wassalam ɓe inni jogoɗo tawhid no ɗon on lanni lasmi ko ɗum ɗon woni ngalu par ce que ko ɗum ɗon senday ma e sanamuji ɗin ka nder suudu Kaaba ko ɗum ɗon senday ma e Abu Jahali ko ɗum ɗon senday ma e kala sanamuro e sirkowo hutto bane Adam tawhid woɓɓe ko ɗum na ya haalu fi ɗum senday musita senday yimɓe ɓe nangete yo fot Allah no faala ya fotto e goɗɗo Allah no ɗaɓɓi wiya e goɗɗo yo fotto e hoore bebbal comme kala e ɗaɓɓitu e catégorie mum cowoɗa e mum c'est ce que Dieu veut ko jokkuɗa ko no woodi jokkuɓe ɗum wona an woni sincude haɗi jokku haɗi ɗaɓɓitaɓe ko fa Allah jombude ko sifama guluje no woodi haɗi yanaɓen ɓuddina ŋatila ŋatala wawɓe ma wano woodi haɗi ya jomba ɗum tertoɗa haala e foye ñawoje bim gartoma no woodi oto pièce Toyota sinnama wattante pièce Mercedes aɗa eɗa ay ko nene goto ko men baba ko men musidal ko men woni la fin chauffage temps
joni non si Allah waɗanima ɗiɗo dans la spiritualité c'est quoi? Allah kanko ɓay o hato jina ñamugol, o hato jina e yarnede, o hato jina e wernede, o hato jina e fewnede. Joni non ɓay ala ko yoɓama. Na fiiɗa julta sikkuɗa yoɓude Allah, na fiiɗa darde julirde ko Allah wonɗa yoɓude. Non, ça c'est le religieux ça. Na fiiɗa hajjiɗa hajjani yimɓe ko Allah won. Il n'est pas dans le besoin. Joni non ɓay Allah n'est pas dans le besoin wona o hato jinɗo ɗanota ko ñamata yarata gongatta a yiyatama. Joni non o inni sa fotti aliyatimajo andutu an kadi hari ko waɗum andi ngal yatimajo Allah moƴƴikema. Ce que Dieu veut dire, ndari hande ko ha on to dankide ngal yatima, ndari hande nelaɗo alayhi salatu wasallam ɓe fottino al yatimajo, ɓe arayno ɓe mawlamo hoore nden, ɓe sendodo e makko tam maɓɓe on ɓe jawdi maɓɓe ndi. Marɓe men ɓe wonɓe o mantanade bimɓe kikiɗe koko ɗum marɓe men hayni ba honnugo ne darni julurde hajjini feccere hoɗon gon sa ko ɗum ko campagne a famali imo haton jini ya rewmo c'est tout ko campagne puttere nafoore ala to. No Allah wi ko jonno sa fotti al yatimajo nafumo ɓay min nami al yatima. C'est ça la spiritualité. O wiye yeeso ton wa amma sa'ila fala tanhar, amma ɓen landotoɓe wota bugito landal maɓɓe ngal. Religieux jo wimaɗa ko torotoɓe ɓen si ɓe ari ka boutique ma wota huccu wota ko ya wi'u ya Allah okkore na ɗum de ça c'est le religieux ça. Ko ɗum waɗi torotoɓe no ɗuuɗi kamen, ko ɗum en dale manjam pour ça c'est des parasites et des escrocs. Allah yiɗa ɗum. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ko kala wonɗo tawa ko be o lando, si tawi ko an woni landeteɗo on, si tawi ko woni landade konno e jungo ma, wota salanomo ɗum. No wonde ko ɓengu ma, no wonde ko ɓiɗɗo ma, no wonde ko neɗɗo mo laamiɗa mo réclame de droit ji makko. Kala wonɗo landade e o landoto woni modi si tawi an ira e position tawɗo konko o landi no e taga maɗa modi weeɓi tammo ko jelo wonma landade fi tawhide, ko jelo wonma landade fi hunde nde anduɗa fi mum adda ɗon waca o yaha ko o landi komo famade ko ɗaɓɓirma komo heɓani bugotoɗam. Ko jeli won rewɓe jeli won wiide worɓe mum accu yewte modi hiɗa toñe wata ko worɓe jeli wonma noddude anga sonna accu ɗum ɗo wattire wasa o gurdan taabeji e kulle. Personne n'écoute personne. Ko ɗum Allah falama wiide. Joni non, moi j'ai été bien avec toi. Tu étais dans le besoin, j'ai satisfait tes besoins. Mi dankikema, mi wernima, mi holnima, landalji maɗi mi jaabike. Mi addi nelaɗo e ma Jibril o jonnima tawhid a landi, par ce que nelaɗo senno ka suudu Kaaba ndaari suudu Kaaba yi rewoɓe jokkuɓe ɓe yi jokkaɓe ɓe tawi jokkuɓe ɓe no weela ha wano ɓaleɓe buyso jori hande weela ha darore ƴiyeɗe jokkaɓe ɓen no haari ha deedi mundi ko inno o inni ça c'est l'injustice ça. O landi jabotoɗo landal ngal ala si wona Allah addi Jibril andidimo ko won ɗum waɗi hiɓe hoori ha ƴiye maɓɓe no yalti ɓeeɗa no haari ha deedi maɓɓe no ŋaɗi ko ɓayi ɓe anda Allah, ɓe ala rewde Allah. Ko sanamu ɓe woni rewde. Sa rewi sanamu tu paye, a rewi karam ko batini tu paye.
6 millions, 3 millions, 10 millions, 50 millions, 300 millions, tu payes. Kudun ma hornude, kudun ma nyanya nada. Nala do ni no mi fa ma jaboto do no ngala. Si o yehi e shirko be na duwa won jaabi ke me weltani ke jan ye Abu Jahali me weltani ke kobe duwa ujirin no jaba te foin me tenari me da hori ida wela dari ala pade kono kitirta ba gelo onno wawata jabado so landike yimbe makko be wenna way kone ko dum men tawi koni duwa yaade tampo be no duwa tampude maro be no duwa marde sayete be no duwa say sintere yurmede haray non wa amma sayila fanatanar kala mardo droit e horema so ari o landike fi on droit jonnudum wata woni en triya en criminel accu yimɓe ɓe lanto ko tawata kon koye jungo ma woni wona ɗum si ɓe torikema so ya ƴettu jonna oɗo waɗa si ɓe yare oɗo waɗi parasite ya toroɗo parasite en manjam professionnel goɗɗo toro ha ya darna wara o toro mo ala hay welo goɗɗo ñaago ha darna wara o toro mo ala hay dolake waɗi hen l'escroquerie ko ɗum Allah no yedde fi mum ko ewrina no wori si goɗɗo torgiɓe ɓe hokkorani ma yeyi ɓe ŋaaño sikka no yeddi Allah anagge fa amma bi nimati rabbika fa haddis moƴƴere nde Allah waɗa mande moodi yonde feeñu feññinde yewtu fi mayre andi yimɓe ɓe ɗum no woodi ɓay noon asali ke andinde aduna on hiɗa mari jaman hiɗa mari kange hiɗa mari ndiyam hiɗa mari leɗɗe na iɗa ka yimɓe ɓen ma iɗa ka yimɓe ɓe kamɓe ɓe mari pétrole ɓe andinno yimɓe ɓen meɗen mari ga pétrole ɓe peppini prix e hoore mum meɗen mari gaz ɓe waɗi prix aduna o respecti ɓe meɗen mari kange men comme réfugié jonneme men ñaam yurminena dankena ina ɓikkoy koy jullo yo toro kefeero inna on kadi kefeero c'est pas possible famma bi nimati rabbika fa haddis daaru fuuta kamen daaru canɗiɗi daaru ndiyanɗa daaru leɗɗe ɗe daaru kulle ɗe tout ça ko duwano ɗum exploitede touriste ɓe ngara ndaara kono ko enen wiyata yimɓe ɓen no ga daaru boowe ɗe daaru dunkije ɗe mugijike daaru laaɓi ɗi daaru kollanki c'est très beau kono ila portoɓe menen ka centra men ɗon ɓe joɗɗini baakoro les colon ha hande on baakoro jandi mum on hay pentiraka goɗɗo innama ko yeesoɓe amen ɓen ammode aɗo e goɗɗo jandi nde portojo wallini depuis la colonisation ha ni ɗen jande no ɗon ko ɗon baakoro ala sona ko baakoro ko lamɓe jelo rewi ɗon mais goɗɗo gan no ŋaaño a koɗe foin yaw daɓɓa aljanna ma nu on sa fokkiti ka kambuta naɓor nawna selli sa fokkiti ka kammuma ta naɓora sa fokkiti rondade dolle baraji min ta ukkanto min ko ala nafa yangatala baakoro mo portojo haka woni ɗo hay pentirgol jande ɗe ma changegol tolol waɗani teddine mawɓe teddine foin koko teddinte na ko hayfi na ko jaasi na ko añani na ko wuddi sa teddini ko jaasi ko wuddi ko añani Allah halkete o liɓay hoyende e ma shirku nafigan ka soodu kala sa yehi ka makiti soodu téléphone be prix mum sona ɗum anin say soodu téléphone be prix mum no garay ciɗa faala andude ko honɗum aroyta ndaaru ko rewi e hoore maako
ndaro ko wonda wadde ande ka hanki ala no kuttere ida andi ka waltono da don ka an wona do wi'ede ande maruwe me ida andi ko no gollayno da ida andi ngurdan da wonda e mun dan harika ngurda yurmuda ida andi ndaro hande ida acci yiltutugol nde nyamande ɗo e wowɓe wano ma ida ɗaɓɓude toɓe darni kammo darni leydi yehi ñaña yawdiriɗo hajjini feccere sa hitade ma ndesa sa darni julude gonɗo waɗɗa kombo waɗanɗa mane meɗen mari julirdaji goɗɗe wurinna hewti kamen waylade men waɗa goɗɗum go on nanna men pas besoin on n'en a pas besoin de tous ces mosquées là il y en a trop kombo waɗanɗa hajjini yimɓe kombo waɗanɗa hiɗa wurnude hiɗa ñamminde torotoɓe de parasite hin kombo waɗanɗa he kam hiɗa andi no wurirnoɗa noon ka no woodi yimɓe wurirɓe noon fewnuɗo ka gundo yo ɓen andu an e maɓɓe hiɗon kafuno goɗɗum a puusi saretiru ala yide wonɓe puusude sareti a rondike dolle conteneur a yaadi a remi foñe a teeni a yaali wonɓe wadde ɗum ɓe garata inna yurmin men toro men ko Allah wi ɓay ko ɗum wonnoɗa hari ko a majjiro a yahay no karama ko batin ma an tigira waɗay no batin yaagal e mbine iɗa andi ko a majjunoro iɗa soti yimɓe no wadde ɗum iɗa e ɗum kon honɗa wadde ɓe portoɓe ɓe yiyata ta sikku ko ni ɓe yimmude kala yawɗo kaso si o yalti o créé ONG waltagol ɓe ka kasoji kala yawɗo e guerre so yi ko feƴƴi ton ko ma woni victime injustice o créé ONG an honnunɗa wadde honɗunɗa wadde si yimɓe no wacce nano e ñaam maroɓe ça c'est quoi ça c'est quoi ça wona fof eno woodi marɓe no woodi mokkopa no woodi tinniɓe no woodi wonɓe e nafude c'est pas tout le monde quand je voyage dans ces villages mbiɗa yiya batteji woɓɓe wano boyli kolonji wano laptaniji wano laawi mi yehi hay poñji tawata ko yimɓe immi dari voilà ça on vous remercie continuez sur ça donc aray hande ko ɗo yewtere men nde woni hattude taximalal fafa en wi ko anande laawol ɓen woni ɓe on fodude aljanna ko jahannama ɓe woni on remande ko aduna ga faites beaucoup attention o jogaki a jogaki mi jogaki jogiiɗo on ko wiyete Allahu subhanahu wa taala ko o foduma kon noon siɗa faala waɗu ko wiya waɗu kon acca ko wiya accu kon ko lutti kon fof ko bebbal naafiɗan kaako koko jaasinta yimɓe loyina ɓe naɓa ɓe darja kullum tawa hande kadi koko ɗaɓɓata koko ñaama tun e ka bugo kulloy koy kadi ko ɗum ɗaɓɓata mantodirgol haasodiro foolotiro koko jaasinta yimɓe wuuran goɗɗum mayana goɗɗum donc araynen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah yaltin cheytane e leydi men ndi yo Allah ɓuttunan en leydi men ndi yo Allah yaltin ko wiyete ko leƴƴi ka leydi men yo Allah faamin ɓe hikkaniɓe en yeeso e laamaɗo no duwa jentede mo mari haqqe e dow laamiɓe maɓɓe c'est très important e ɓe mawɓe yo ɓuttinan ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ta sa hollu ɓiɗɗo ma si o ala on wata wondude j'ai appelé un petit un jour wi langram mi wata artude mi ala goɗɗum mi sikki ko bonere jikku mais quand j'ai écouté sa maman mi tawi o wata artude
ta jaɓu haalugol wulla ta ɗaɓɓu wata puusu ɓiɗɗo ma yo ɗaɓɓu jawdi fi vansagol mi tawi payko ngu wata artude par ce que nenira on no habbori paykunkun vengeance bani adama ka aduna ɗo piiji ɓuri rewa e hoore ma. Tu peux lui raconter les histoires mais pas dans la vengeance. Fi taw kanko waɗu ɗum ɗon goɗɗo go mata goɗɗo go waɗum mais se venger ça ne sert à rien. Garay menen salmina kala wonɓe sponsor de page amen o wontiranɓe la Guinée wontiranɓe États-Unis Thierno Diallo Bamamadou New York. Merci Boubacar, merci beaucoup pour le soutien. Diallo Sidi, merci Monsieur Saliou depuis la France, merci Madame Diallo Hassatou depuis Bruxelles, Fatoumata Baldé, merci Abdourahman depuis Abdourahman Pekos, Hollande, merci à tout le monde, merci Aliou Dialasso, merci Ousseynatou Diallo, merci à tous ceux qui ont participé sur cette page, merci Mamadou Maka Madinaso, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont en vacances actuellement en Guinée, merci, bienvenue. Merci Kalawontiram en Liberia, 17th Street, Mox, merci Gallo Street Mox, merci Benson Street, merci Oro. Merci Abidjan, merci à tout le monde. Kalawon ben darde partage like kalawon ben noddu de weltanome kalawon ben noddu de yenname. Merci à tout le monde, nous sommes ensemble. Considérons tout ça comme la famille. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci Abdullah Sherif.